Merhaba, selam aleykum aziz dostlar. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün oktyabrның 25-i studiyada sizler için men Gulsum Khalilova çalışam ve endi saat 7 bugün iş haftamızın endi ortası çarşembe ve bu da bizlerge bir umut bağışlaydı çünkü endi rahatlık gününe da 2 gün kaldı ve aslında iş haftasının ortası en mükemmel günlerden biri şahsen men için ve bir taraftan bugün biz özümüzün programımızda saat 7'den 8'ge men sizle beraberlikte olacağım ve biz programımız devamında bugün meraklı suallerini müzakere edeceğiz. İşte bugün programımız devamında biz 2 tane sualını müzakere edemiz. Bu Kırım Tatar yaşlarının Ukrayna'da, hususan Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de faaliyeti. Çünkü bu da çok meraklı bir mesele. Kırım'da işte bizim yaşlarımız, gençlerimiz narazılık aksiyalarına, bir kişilik narazılık aksiyalarına çıkar ekan de, işte mahkemelerge katnar ekan de ve Kırım'da yaşlar milli hareketke koşulgan vakitte Kiev'de bulungan Kırım Tatar yaşları ne uğraşalar ve ne yaparlar? Bence bu çok mühim ve çok meraklı bir sual. Çünkü yaşlar bu elbette ki Kırım Tatar halkının geleceği ve gençler bizni ilerlete ve biz onların faaliyetinden meraklanmağa mecburmuz. Şahsen bu benim fikrim. Ve ikinci sualimiz bu elbette ki Kırım'daki yaşlarımız ile de biz bağlanacağız. Bugün böyle gençler yayını da paylaştırmağa mümkün. Çünkü Kırım'da narazılıklar devam ediyor. Kırım'da kendi mahkemeler devam ediyor. Ve da birçok insanlar belki de bir vakti velse belli olmaganlar şimdi daha da faal olmağa başladılar ve özünü milli hareketke böyle attılar dep aytmağa mümkün. İşte böyle bizim gençlerimizle biz bugün Skype vasıtasıyla Kırım'dan bağlanacağız. Ondan evvel aytkanım ki bugün endi oktyabrның 15-i ve men ilan bermege isterim. Bugün aynen şu gün Kiev'de Ahmetxan Sultan'ın aziz dostlarım doğanından 97 yılga bağışlangan merasim ötkerilecektir. Çoğusu menbalarda onun doğan günü 25 oktyabr, diğerlerinde ise 20 dep kayıt etili. Mında olgan faaller 2 defa Karaman Kırım Tatar cesur evladı Ahmetxan Sultan'ını anacaklar ve bizim zaman informasyon programımızın muhbirleri bu tedbirge baracaklar ve bu tedbirini çıkarıp gelecek zaman programalarında siz de seyir edebileceksiniz. Çünkü men eminim Kırım'da da bu mevzu esasında bir tedbirler ötkerilecektir. Ve günün tarihine geçsek, yani devam etsek, bu gün da 1990 senesi oktyabrның 25'inde Polе чудес, yani Çarkı Felek programması yayınga çıktı. Bilesiniz mi, bence bu programını her birimiz, yani esli başlı adamdan balağa kadar seyir etkendirik. Ve bu program elbette ki bizim ansızımızda her daim kalgan. Onun birinci alı baracısı Vladislav Listev oldu. Da 90. senesi sonra ise onun yerini Leonid Yakubovic aldı, yerine geçti. 20 yıl devamında bu programa kete ve özünün aktualligini joymamakta. Yani bugün bu program alıp barıla. Aslında pek seyrek leyhalarının rast getirmek mümkün ki böyle uzun müddet devamında çalışa. Lakin olar kenede bar. Misal olarak Жди меня programması da 30 yılga yakın ekranlarını terk etmeyi. Bence bu programalar her daim bizim ansızımızda kalacaktır. Çünkü hem yaşlığımızda bazılarına mana misal olarak bağlılığımızda hatırlatam. Oktyabrның 25'inde böyle hadise olgan. Men ise daha çok tarihe dalmağa isterim. Çünkü tarih degende işte daha bir 20-30 yıl evvelsine 1983 senesi aziz dostlarım bu gün Amerika Birleşik Devletleri küçük Grenada devletine hücum ettiler. Bu ülkede harbi inkılabından sonra radikal komünist hüküm geldi, hükümdarlar geldiler ve Amerika bu yerde öz menfaatını korçalamak için askerlerini Grenada'ga kirsetti. Ne manan degen sorasanız cevabı çok meraklı ve bence çok adi. Bu Amerika vatandaşlarını korçalamak için 3 gün devam etken cenknin neticesinde komünist hakimiyetinin yılbaşçısı öz yerinden alındı ve Grenada'nın rehberliğine Amerika Birleşik Devletleri'nin taraftarları saylandı. O vaxtlara
Aslında Amerika'nın dış siyaseti nasıl oldu ve bu neyin yekunlendi, nasıl ülkeler OOS koluna kirsetti? Bu haqda şimdi levhani seyretmege imkanımız var. Keliniz Grenada'dan başlayıp diğer devletlerge geçeyik. Bu gün 34 yıl evvelsi Amerika'nın Grenada'ga tecavüzü başladı. Resmi şekilde hücumunun baş maksadı ülkede istiklalini gayrıdan tıklemek ve Amerika vatandaşlarını korçalamak edi. Ama gerçekten Amerika Koşma Ştatları Grenada'da olup geçken silahlı isyanın neticelerini yok etmege istediler. Bu isyandan son Grenada'nın hakimiyeti vazifesinden boşatıldı. Hükümge General Hudson Austin rehberliginde radikal komünistler geldi. Olar İnkılap Harbi Komitetini tızıp komendant vaxtını kirsettiler ve bir sıra apislerini yaptılar. Sabah hakimiyetinin rehberi Morris Bishop idam etildi. Bu vaxt Grenada'da 600'ga yakın Amerika studentleri var edi. Olarның haflığını temin etuf manası ile ABD hücumge hazırlanıp başladı. Grenada'da olarga tek 1000 asker ve birkaç 100 kubin göngülleri karşılık göstermege hazır ediler. Sabah oktyabrның 25'inde Amerika Silahlı Kuvvetleri Grenada'ga tecavüzünü başladılar. 3 gün devamında bütün karşılık yok edildi. Amerikalılar o studentlerini korçalap komünist Austin'ni de vazifesinden boşattılar. BMT'nin General Asambleyası Grenada tecavüzünü halkara kanunun sert bozması dep tanıdı. Öz rezolütsiyasında o ştatlarını Grenada'nın müstakilligine ve territorial birligine kast etti dep kaydetti. Amerika askerlerini tezden ülkeden çıkarmaga çağırdı. Grenada tecavüzünü Garbi Avrupa'nın birçok devletleri de takbih ettiler. Olar arasında Frankistan, Büyük Britanya, İsviçre ve diğerleridir. Amerika'ya karşı kabahatlanıp ile birçok komünist ülkeler de çıktı. Bu Xitay, Kuba, Sovet hükümeti ve diğerleridir. Cenk bitken son Grenada'da 300'ge yakın Amerika askerleri kaldı. Bir yıldan sonra ise seçimler neticesinde Amerika ile işdeşlik tarafdarları hükümge geldi. Böylelikle Harbi kuvveti ile Ştatlar öz yanında ikinci komünist devletinin peyda oluvunu yol vermedi. Aslında ikinci cenki bitken son ve soğuk cenkinin başlanılığının Amerika Birleşik Devletleri öz menfaatini korçalamak için dünyanın çeşit köşelerinde faal siyasetini alıp bardılar. Eksiriyalda bu Amerika'nın iktisadi menfaatı edi. Ama devletinin yolbaşçıları buna daima demokratiya müdafası dep aytaydı. Grenada tecavüzü bu siyasetinin tek bir noktası oldu. Her şey ondan evvel başlandı. 1953 senesi Amerika'nın maxsus hizmetleri İran'da isyanın teşkil edilmesinde iştirak ettiler. Bu isyanın baş vazifesi yerli petrol çokraklarını garbi şirketlerge açmak idi. Bir sene sonra 1954 senesi Amerika'nın Merkezi İstihbarat İdaresi yani CRU'nun yardımıyla Guatemala'da harbi isyan geçirildi. Onun neticesinde komünistlerge yakın olgan Prezident Jacobo Arbenz vazifesinden çıkarıldı ve hükümge Amerika'nın tarafdarı Castillo Armas geldi. Bundan son ülkede 30 yıl devamında vatandaşlık cenki başladı. 1963 senesi ise Cenubi Vietnam'da Amerikalılar Kennedy inkılapını teşkil ettiler. Onun neticesinde onlar iki Vietnam arasındaki cenke de koşulmaga mecbur oldular. 10 yıl sonra Ştatlar Çili'de Augusto Pinochet'in hükümge gelgenine kol tuttular. Böylelikle bu devlette diktatura rejimi temelleşti. Sonki 10 yıllıklar devamında Grenada'dan son Ştatlara da birkaç aynı tecavüzlerinde iştirak etti. 1989 senesi onlar Panama'ga karşı hücumunu teşkil edip andaki prezidentini yok edip onun yerine öz tarafdarlarını oturttular. Resmi şekilde bu cenkte onlar Kennedy öz vatandaşlarını korçalap demokratiyanı gayrıdan tıklemege tırıştılar. 2001 senesi teraktlardan son Amerika Afganistan'a hücum edeceği anlaşılı oldu. Çünkü andaki Taliban rejimi Osama Bin Laden'ga kol tuttu. Öyle de oldu. Amerikalılar taliplerini hükümden çıkarıp bu ülkeni vatandaşlık cenki meydanına çevirdiler. 2 yıldan sonra ise Amerika'nın Irak'a tecavüzü başlandı. Onun neticesinde Saddam Hüseyin esirge alınıp idam edildi. Irak ise bir devlet gibi yok oldu. 1983 senesi Grenada tecavüzden son böyle hücumlar başka ülkelerge karşı devam olacağından kimsenin haberi yok idi. Ama Amerika Birleşik Devletleri bugün demokratiyanı harbi vasıtası ile korşalamaga tırışmakta.
İşte aziz dostlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekspansiyası hakkında güzel bir levhani beraberlikte seyrettik. Elbette ki öz menfaatını izlegen devletler böyle hareketlerini yapar ve ne içindir atağında böyle işte bu hareketlerini aklamak için onlar işte öz vatandaşlarını korçalaf ve hafsızlık temin etuf manalarını bildiri ediler. Bu aslında çok meraklı bir mevzu ve biz onu müzakere etmeye elbette ki devam edecekmiz. Şimdi saat 7'ni 10'da geçe ve men sizlerge hatırlatmağa isterim. Siz de bizim yayınımızga koşulabilirsiniz. Yakınlardan da studiyalarımızda telefon baklara çalışacak. Bizlerge canlı yayında telefon açabilirsiniz. Bu nede beraberlikte ATR telekanalının Facebook sayfasına ve sabah programımızga yazabilirsiniz. Ve bizim yayınımızga çıkıp özünüzün fikirlerinizni ifade etmeye imkanınız olacaktır. Hususan men ve bizim takımımız için sizlerini dinlemek ve fikirlerinizi paylaşmak çok meraklı. Bu bana niye için gerek degen sualını berseniz, bu elbette ki çok mühim bir şey ve benim düşünceme göre her bir Kırım Tatarı bugün özünün fikirlerini ifade etmeli ki diğerlerini ruhlandırayım deyip. Ve biz endi haberlerge keliniz geçeyik. Haberlerini müzakere ederken de bu stüdyamızga endi gençlerimiz, Kiev gençleri teşrif buyuracaklar. Men ise böyle haberle başlamağa isterim. Rusiyalılar işgal teritoriyasını kengişletecek olalar. İşgalciler savaşka köz taşlagan. Bunu Ukrayna prezidentinin Kırımdaki daimi temsilcisi Boris Babin bildirdi. Memur aytkanına göre Rusya sınır gemisi Sivash'ta bulungan Ukrayna balıkçılarını tutup kanunsuz balık tuta deb cezalagan. До берегу підійшли два катери Програнслужби ФСБ РФ, вилучили з води законно там розташовані засоби лову разом із рибою. І після того, як українські прикордонники наблизилися до них, вони втекли на тимчасово окуповану територію АРК, саме в село Мисове, разом з засобами лову і з рибою. Після цього росіяни зрозуміли, що за з'їдену рибу із поплюженої сітки слід буде відповідати, мабуть. І вони викатали фейкову заяву про те, що вони нібито борються з браконьєрством в Севашу і розмістили це в російських засобах масової інформації. İşte onlar Putin'in kelgenine kovangan edi. Şimdi ise Kreml rejimi onlarını evlerinden kova. Rusya Müdafaa Nazirliği Semiz'de yaşayan 4 korantanın evlerini terk etmeye mecbur eden. Diğer mesken ise teklif etilmey. Bu yerde kuruculuk başlayacak eken ve tafsiyatlıca biz levhamızda şimdi tarif etemiz. Semizden güzel bir material hazırladı bizim muhbirlerimiz. Sonra bu stüdyamızga endi musafirler teşrif buyuracak. Ayrılmanız. Люди живут 40-50 лет, тут уже 3 поколения сменилось. Дети маленькие, грудные. Bu videoni Kırım sakinlerining biri dercheti azbarda yashagan 4 qorantadan uchunda qundaq bola bor. Sakinlarning aytganina ko'ra, ular munda ko'p vaqtdan beri yashaydi ve evlerine kerakli vesiqalari bor. При Украине мы тоже жили более-менее. С приходом в Россию мы исчезли из всех документов. Елена Иванникова bu ev ana babasından kaldı. Onlarga Sovet hükümeti zamanında Arbiy shifoxonada çalışgani için Dariyada yaşamak için order berilgan. Kırım işgal etilgan so'ng bu odalarga Kremlning Mudofaa nazirligi ko'z tashladi. Sakinlarga bu dariyalar yerine bir mesken teklif etmediler. Onlarga evlerden tek chiqmoq ultimatumni seslentirdilar. Они считают, что здесь сараи, что мы здесь живем незаконно, что мы просто шли и решили здесь вдруг пожить. Они нас отсюда выгоняют, они прям так на суде, их представитель, их юрист, так прям на суде и заявлял. Тот санаторий там, та территория, она работает всегда круглогодично, наша территория не работает уже много лет. Территория готовится под застройку. Evler Arbiy shifoxonasining bir sınırı Mudofaa nazirligi onlarni o'z nazoratini olmoqqa isteydi. İnsanlar nazirlik onlarning evlari turgan to'proq bo'yicha hazırlagan vesiqalarini saqlaydi deydilar. Головы Семейского поссовета Николая Григорьевича Макаренко никаких действий по выдаче государственного акта военному санаторию произведено Семейским поссоветом не было. Мало того, по факту подделки документов Семейский поссовет подавал следственные органы
представление о возбуждении уголовного дела. Bu insanlar 2014 senesi Kırım işgaline kullanıp Rusya hükümeti tıklengenine ateş olğanını saklamalı. Я сам и на блокпостах стоял, и принимал участие в митинге в Ялте за Россию. Ama işgalci hükümeti güzel benişmeler olacak deyip vaat etkenlerine bakmadan gerçekleşmedi. Endi insanlar ne yerde yaşayacağını da bilmeliler. Geçenlere bu insanlara suyunu da kestiler. Rusya'nın mahkemelerinde de adaletini beklemeliler. Elbina Sidbulayeva, На территории Zaman, военных городов АТР. не должно быть никаких Sabah şerefleriniz hayırlı olsun da bir kere hürmetli dostlarım ve sizge vade etkenimiz gibi bizim stüdyamızga endi musafirler teşrif buyurdu. Bu sizge vade ettim ki gençler bu Kırım Tatar halkının geleceğidir ve mındasında Kiev'de gençler ne yapar ve bizge musafirler teşrif buyurdu. Bu QHAP hareketinin failleri Emil Bey İbrahimov. Selamun aleyküm. Kadir Bey Tataris. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Pek güzelim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, sizni gördük, daha yaxşı olduk, sağ olunuz. Ve men soramağa istedim, siz reis olarsınız, QHAP hareketi. Bu ne hareket, neyin ibaret ve ne vakit teşkil edildi? Men reis olarak cevap veririm ama bazen ben Rusça aytacağım size. Siz zaten cevap Yaxşı, verebilirsiniz yaxşı. Rusça. Мы называем Крымская проектно-образовательная платформа QHAP. Это платформа, это центр национального объединения широкого и в основном фокус на крымской молодежи. И QHAP как платформа была создана еще в прошлом году, 15 ноября. Тогда собрались самые активные молодые общественные деятели в Киеве. И цель у нас была не собрать не только киевскую молодежь, но и всю украинскую. И чтобы это также охват еще и на Крым. То есть такая платформа широкого национального объединения. Сколько человек в платформе сейчас, на данный момент? На данный момент у нас именно задействованных в хабе это более 25 людей, но каждый день к нам хотят и обращаются все новые и новые ребята. Так как мы являемся открытой платформой, образовательной платформой, то мы открыты абсолютно для всех, поэтому hoş olunuz dostlar. Açık ne demek? Mına platforma var ve kele misali olarak mında okumağa üniversitetke bir Kırım Tatarı. Dey, mına balar men de faalim sizden uğraşmağa ne yapı? O kele sana ya da sana ne dey? Mına men sizden isteyim ve kirip? Ну, так как это открытая платформа, еще раз, в первую очередь, так как мы, крымские татары, мы находимся в Киеве, и каждый день, не знаю, каждую неделю приезжают новые ребята из Крыма, в первую очередь каждый сам должен, я так думаю, помогать этим ребятам. А так как мы являемся платформой, то у нас есть устоявшиеся правила. И что значит открытость? Это значит то, что к нам может прийти абсолютно кто угодно с любой идеей, и мы будем всячески поддерживать эту идею и будем помогать максимально в реализации этой идеи. Это может быть проект, это может быть что угодно. Да. Ne kadar Kırım, bu 25 insan aytın, solardan ne kadar Kırım Tatarı? Hepsi ya da Ukrayna milletvekilleri var? Ну, неважно на самом деле национальность в этом плане, крымский татарин или украинец или русский. Я же говорю, что фокус именно на крымскую молодежь. Вот. Поэтому мы с вами можем общаться и на русском, на крымско-татарском, на украинском. Чтобы поняли больше, то думаю, что нужно общаться на русском, но так как крымский центр Крыма, мы считаем, это крымские татары, мы будем еще и содействовать изучению нашего языка. Эмиль Бей, а какие проекты вы осуществляете, чем занимаетесь, куда направлена ваша деятельность? Деятельность QHAP. Деятельность QHAP это образовательная платформа, прежде всего, и она направлена на
проекты, связанные с образованием. Мы содействуем тому, чтобы наша молодежь, особенно из Крыма, так как в Крыму общество закрытое и не предполагает широкого развития, как в Украине, и мы способствуем тому, чтобы крымские татары и не только, и крымская молодежь больше образовывалась, развивалась во всех сферах. И вообще в идеале QHub — это широкая платформа крымской молодежи с разными сферами развития. Вы лозунгами говорите сейчас, я просто хочу понять, а какими методами это осуществляется, что именно делается, есть какие-то конкретные проекты, как это происходит? Да, к нам обращаются ребята с целью организовать проекты. Мы изучаем этот проект с точки зрения, к какому виду деятельности он относится, так как у нас тоже есть разделение на разные сферы, на САА по-крымско-татарски. Если это относится, например, к Мединет САС, то если это какой-то культурный ивент и так далее, то там есть люди, которые в этом специализируются, и они помогают осуществить этот проект. Если этот проект связан со стажировкой, есть ребята, которые обращаются к нам, чтобы заполнить аппликационные формы или для поступления высшее учебное заведение в Европу, например, то мы обращаемся в Маариф САС, сферу образования, и там есть ребята, у которых есть опыт в этой сфере, и Кадыр, кстати, представитель Маариф САС. Siz Marif, aslında nasıl sahalar var? Anlağanıma göre mına siz medeniyet ayttınız, Marif da nasıl sahal? Medeniyet, Marif, Matbuat sahası, ekologiya, sport ve sağlık sahası, Тиль САС. Тиль сahası. Тиль САС отдельно. Bu çok mühim, dil sahası. И вот недавно говорили о проектах, буквально недавно Маариф САС, образовательный департамент, это мы с ребятами Siyaset sahası yoktur. Сиасет Сиасет САС. Йох. И буквально недавно, из недавних проектов, это мы нашим департаментом, мы запустили 2 проекта. Первый из них это лекториум. Это раз в 2 недели у нас... Да, объясните. Да, мы раз в 2 недели решаем, что интересно молодежи, выбираем тематику лекций, потом находим подходящего спикера и приглашаем спикера, собираем молодежь, создаем ивент в Фейсбуке, общаемся, это различные формы общения. И буквально недавно прошел 3-дневный курс Project Management. Это мы сделали этот курс, потому что очень многие вопросы, они зависят от денежного сопровождения. И чтобы эти деньги находить, чтобы реализовывать проекты с помощью этих денег, нужно научиться писать проекты. И у нас был 3-дневный курс Project Management, где лектор, фасилитатор очень доступно попытался неформальным образом объяснить молодежи и научить молодежи писать проекты. Это из недавних проектов. Машалла, я bundan gayrı nasıl yıkılar var, nasıl sahalarda nasıl işler alıp barıla olsun medeniyette misal? Мединет ve Тиль САС baştaydı. Мединет и Тиль мы решили разделить. Мединет отдельно, Тиль отдельно, так как больше сфокусировать на проблеме языка, Тиль САС. И это будет не только изучение крымско-татарского языка, это и также спикинг-клабы на английском. Возможно, еще какой-то язык задействуем. Возможно, мы придумаем какую-то систему, чтобы связывать английский и крымско-татарский язык. Мультилингвальная методика такая. И сейчас, например, в Крымском доме проходят курсы крымско-татарского, но это больше speaking club. Мы же хотим сделать курсы, направленные на постепенное изучение, начиная с нуля и до высокого уровня. Потому что мы знаем, что у нас огромное количество молодежи, которые совершенно не знают ни одного слова, к сожалению. Язык. Да. И Тиль САС будет направлен именно на это. И лидер этого СА, он должен сконцентрироваться на именно крымско-татарском языке и создавая из него тренд.
не только в Крыму, но в Украине. Вот. Что касается Мединеца АС, то достаточно успешный СА. И мы называем руководителя этого СА Рибером. И у него есть определенная стратегия, как двигаться, у него есть определенная методика. Один из таких один из таких успешных проектов это был и в Крымском доме, так как мы сотрудничаем с этим предприятием, вечер памяти Юнуса Кандыма, и один из это перформанс 17 мая, чтобы показать таким образом и креативность в публичной дипломатии крымских татар, осветить нашу проблематику не только митингами и так далее. Мы показываем новую, как можно по-другому это сделать с помощью перформанса. Скоро мы опубликуем его. Это День крымско-татарской культуры в аэропорту Борисполь. При нашей поддержке Министерства информационной политики и администрации аэропорта Борисполь мы создали такую огромную площадку, сцену, где гости Киева, иностранцы, совершенно не знающие ничего о Крыме, могли узнать через крымско-татарские танцы, песни, гончарные, вообще ремесла, кухню крымско-татарскую и всевозможные изобразительные искусства о нас. То есть это были случаи, когда подходили незнакомые люди, которые вообще ничего не знали с Ближнего Востока, с Европы, о крымских татарах. И Украинада білмейха. Қаршылайсың, insanlar bazıları білмей. Матбуат сасы сененину хороша? Матбуат сасы, Кадыр расскажет. Матбуат сасы нужно также освещать то, что мы делаем. Это все наши проекты, поэтому у нас есть страница в Facebook, у нас есть страница в Инстаграме. И Матбуат сасы — это после каждого мероприятия нужно писать пресс-релиз с фотографиями. Это в Инстаграме много интересных рубрик, кстати. Это сейчас запустилась новая рубрика в Инстаграме, которую ведет Мухаммед Умеров и Эльвира Караева. Это тоже представитель нашей платформы. Они рассказывают о малоизвестных нашему народу крымско-татарских писателей, поэтах и прочее. Поэтому Матбуат сасы в основном это за освещение информации. Мен билетім бір газет, енді шығарачақсыңыз бір мечмуа. Да, вообще Матбуат сасы был создан для того, чтобы все наши проекты и вся наша деятельность, она была освещена еще и на Крым. То есть это больше всего создано ради этого. Facebook, Instagram, так как молодежь, даже большая часть сидит в Инстаграме, то у них есть выбор, что смотреть, там какие-то, может быть, глупости и так далее, либо действительно что-то узнать о Крыме, что-то полезное, или, не обязательно, конечно, это Крым. Мы, я уже говорю, мы поощряем любое развитие в правильном направлении. То, что сейчас действительно нужно для развития потенциала, особенно в Крыму, особенно тогда, когда этого не хватает. Возможно, это превратится из обычного Матбуат сасы в какую-то медиаплатформу. Я скажу, что Матбуат сасы очень успешно, и они набирают стремительно большое количество подписчиков в Инстаграме. Мен бірше сұрмаға істеймін. Сіз бұндан айтыңыз, лидер бар, яғни ребер бар, РСАда бір ребер бар. Бұл ребер насыл сайлана? Бір сайлаулар сізде өткерілемі? Ребер не yapmalı? Рибер — это руководитель с крымско-татарского, и Рибер прежде всего создает команду в своей сфере деятельности. Например, Рибер Мединец АС набирает в свои ряды, так сказать, людей, активистов, которые специализируются в культуре крымско-татарской,
вообще все, что касается Крыма, и могут предложить новые идеи, связанные с культурной политикой, дипломатией, и все, что связано с интеркультурными проектами, объединяя и украинское пространство, и европейское пространство, и всего мира, так, чтобы крымские татары в своей культуре не были сжаты и закрыты, чтобы, так как закрытость не предполагает развития, чтобы наша крымско-татарская культура и вообще культура Крыма, мы так называем ее, она больше была открыта для всех и таким образом развивалась больше и больше. Хочу немножко добавить, что касается выборов. Ну, естественно, изначально были те, кому было это интересно. Это в истоках создания платформы QHub. Это был такой костяк. А впоследствии мы пришли к тому, что у нас будет такая система, то что общим собранием люди могут выдвигать свои кандидатуры, и если большинство голосует за, то он избирается вот ребером или рейсом на срок в полгода. И каждые полгода у нас обновление может происходить, если будут приходить все новые ассамблеясында члены. Да, конечно. Қадырбек, менде бөле суал сізге пайда болды. Мына сіз айтасыз, 25 инсан шымданды бар сізде QHub'та. Бұл асында, егер қиясласақ, мұнда көчкен Қырым яшылары нен бұл аз. Ләкин сіз айтасыз, келелер, желіп етілелер. Сіздің ішіңізді Украин яшылары үшін мұ, яда дачу Қырым татарлар? Чүнки Қырым татарлар келе, олар өз мәдениетіні бөлмейлер ме сізже? Я считаю, уникальность нашей платформы в том, что мы пытаемся как можно больше научить и приобщить к образованию всех желающих, но уникальностью является то, что мы сами в этом процессе очень многому учимся, потому что, чтобы кому-то или кого-то чему-то научить, нужно в первую очередь учиться самому. Поэтому в процессе обучения и расширения, не знаю, образования на всех мы сами очень много учимся. И в основном это крымские татары, но у нас также есть украинцы. И я бы не сказал, что это направлено только на одну аудиторию, так как, если, как говорил Эмиль, в Крыму очень много представителей различных национальностей, поэтому у нас вообще плюрализм во всем, и мы открыты для всех. Siz de üniversitede okuysunuz. Hem okuysunuz, hem öğrenesiz, hem de diğerlerine öğretesiz. Ya kimle işbirliği yapılasınız? Sizin platformanız kimle çalışa, сотрудничает? İşbirliği kimden yapıla? Yani siz yaşlarını bir yerге hazırlaysınız da, men bilem, siz konferensiyalarga çok katlaysınız, Avrupa Birliği'ne. İşte nege hazırlanasınız? Что касается у нас существует три приоритетных вектора в развитии QHub'а в плане нашего сотрудничества. Один из них это Крымский дом, это державное предприемство. Крымский дом, где мы реализуем наши культурные проекты, чаще всего видим и образовательные, чаще всего встречаемся там, проводим там собрания, и сейчас на данный момент решаем самые существенные вопросы именно там. Вторая направленность – это Таврический национальный университет. Мы с ним тоже очень тесно сотрудничаем. Есть много проектов. Сейчас мы думаем над запуском проекта Speaking Club, о чем я вам говорил, крымско-татарских курсов. И сейчас мы также думаем о спортивном клубе в Таврическом национальном университете, в особенности для привлечения крымских спортсменов сюда, в греко-римская борьба, ну, это то, что называется куреш. Третья направленность – это непосредственно Крым, и про него забывать не нужно. И все, что мы здесь делаем, это для того, чтобы, ради того, чтобы в итоге все проекты были, ну, чтобы существовал какой-то выхлоп на Крым. И то же самое с информационной деятельностью Крым. И также в Крыму мы готовы реализовывать проекты, и уже есть тому примеры. И еще немножко добавить тоже со своей стороны. Буквально 3 недели назад я был на тренинге во Львове. Это организовывал при поддержке Министерства иностранных дел Германии и клуб «Люмьер».
И там был недельный тренинг, где впоследствии создалась молодежная организация Крым Янг. Вот. И там поднялся вопрос актуальности создания крымско-татарского молодежного парламента. Вот если вы спросите, для чего мы это все делаем, я считаю, что мы должны выходить на более новый, на более высокий уровень, чтобы крымские татары, чтобы молодежь, именно молодежь, могла достойно представить нашу нацию. Şimdi siz bilirsiniz, bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi olacak bu hafta, yanlışmasam Bazar ertesi günü, yok Cuma ertesi günü bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi'nin icra komitetinin toplaşığı olacak. Siz bu kongres içerisinde, bir çerçeve içerisinde belki bir şey ya da düşünmediniz bu hafta? Ну, я бы не сказал, что мы принимаем участие. Но на собрание, по мере возможности, мы пытаемся ходить. Кстати, в эту субботу с Эмильбеем, да. Inşallah paydım. Ve mende da böyle sual, belki Ogden айтайын, belki ağır sual olabilir. Çünkü şimdi Kırım Tatar yaşları bölündü dep айтмаға mümkün. Birileri plakatмен çıkıp men terörist değilim dep trassaga çıka ayta, diğerleri munda kadrlarını toplay ve medeniyet, tahsil, til, matbuat meselelerinden uğraşa. Sizce siz sında Kırım yaşlarına müzakereler yürütetsiniz mi? Bir yol, bir çıkış yolu kıdırasınız mı? Конечно. Мы большую часть своей жизни, мы все-таки находились в Крыму. Если сравнить, да, то, допустим, мне 20 лет, я 16 лет прожил в Крыму, и только 4 года я нахожусь в Киеве, поэтому все-таки больше знакомых, больше друзей у меня в Крыму, с которыми я каждый день переписываюсь, обмениваюсь информацией, рассказываю что-то о себе, они рассказывают мне что-то о себе. И я думаю, то, что на данный момент эта коммуникация, она вот именно происходит в такой форме, то, что у каждого есть сформированный свой круг общения в Крыму, с которым он поддерживает связь и с которым он очень интенсивно обменивается информацией. Maşallah. Emil Bey, siz bu hafta ne edersiniz? Yani yaşlarımızga, bugün Kırım'daki yaşlarımızga ne edersiniz? Nasıl cevap verirsiniz? Ну, вообще, мы крымская платформа, и мы заведомо и вообще заранее решили, что расширить свою как бы зону действия. Мы говорим о том, что мы крымская платформа и пытаемся избегать вообще крымско-татарский, потому что изначально вообще и наша культура, она крымская. И изначально наш язык, он крымский. Да. И то, что Номан Челебеджхан сказал о том, что как при создании своей республики в 17 году, о том, что это как 3 прекрасных цветка и 3 народа и так далее. И они смогли, да, и наша задача сделать букет, и Номан Челебеджхан, они смогли сделать Курултай центром, крымских татар центром Крыма и для решения важнейших проблем. То же самое и мы. И поэтому, когда мы говорим о крымско-татарской проблеме, мы говорим ее в рамках Крыма, и когда крымско-татарская проблема, мы говорим в рамках крымской проблемы в общем. Это все один вопрос, я считаю. И, конечно, мы сейчас в наших интересах, и вообще наша задача развивать в крымскую молодежь и показать им отличия между закрытым обществом и открытым обществом, чтобы у них была четкая картина, что происходит. Потому что многие действительно не понимают, в чем разница. Для закрытого общества предполагает развитие и широкое развитие для образования, возможности для образования. Закрытое же общество такого не предполагает. И так далее. Çok sağ olunuz. Büyük teşekkürler. Studiyama gelip suallerime cevap vergenizge. Ve şimdi son olarak sual. Ne planlaştırasınız? Neni sizden beklemege, kayda sizni izlemege? Ну, лично такие основные цели, которые я преследую, это все-таки большее взаимодействие и выход на европейскую арену. И буквально недавно я вернулся со Страсбурга, где я был на сессии. Это была сессия проведена для
тех, кто состоит в общественных организациях, чтобы выходить на новый уровень. Они обучали нас. И очень заинтересовался Советом Европы. И что при Совете Европы есть комиссия и 288 общественных организаций с членов стран-резидентов. Поэтому хотелось бы наш Q-Hub, нашу крымско-татарскую молодежь вывести на общеевропейский уровень и стать одной из этих 288 организаций. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz. Bizim stüdyamıza gelgenimiz için. Gelecek diplomatlar oturan benim stüdyamda. Biz ise aziz dostlarım programımızga devam etemiz ve gelecek haberini sizge aytmağa isterim. İşte Kırım Ukrayna territoriyası. Bunu Rusya prezidenti vazifesine namzet Kseniya Sobchak Tunev'in matbuat konferensiyası devamında bildirgen edi. Kırım kimge ait olgan suali birinci olarak o konferensiyada yangıradı. Bu vaqtda Kseniya Sobchak özünün fikrini bildirdi ve Chubarov buna cevap verdi. На конкретный вопрос я даю конкретный ответ. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Якщо б продовжувало після того, що Крим є українським, якщо б продовжувало думку про те, що тому Росія має вивести свої війська, деокупувати Крим і повернути Україні її територію, яку Росія так брутально окупувала. Вона цього не сказала. І в цьому я бачу таку половинність її думки. Але те, що вона розпочала цю публічну таку розмову, я думаю, що в цьому є більш плюс, ніж мінус. Chubarov ise Kseniya Sobchak'nın fikirlerine böyle cevap verdi. Onun düşüncesine göre böyle sualler ve hatta böyle fikirler ifade edilmesi bu konferensiyalarda bu endi güzel bir şiardır. Ve Kiev yaşlarından sonra biz endi Kırım yaşlarına geçemiz. Bu şimdi biz eski Kırım'dan Server Bey Çolakçık bağlandı. Skype vasıtasıyla onu selamlayık. Alo, selam aleyküm. Alo, aleyküm selam. Merhaba, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Server Bey, şimdi benim stüdyamda Kırım gençleri mında bulungan edi. Onlar tahsil, medeniyet, til, matbuat meselelerini şimdi Kiev'de uğraşa ve benim düşünceme göre yaşlar biraz şimdi Kırım'da yaşlar başka, mında yaşlar başka. Çünkü Kırım'da yaşlar şimdi biz terörist değilmiz degen şiarlarla çıkıp özünün narazılıklarını bildiriyorlar. Siz bu haqda ne düşünüyorsunuz? Aslında yaşlarımızın şimdi faaliyetini nasıl izahatlar ediniz? Misal üçün Kiev yaşları ve Kırım yaşları bir türlü alda, türlü bir vaziyette bulunalar. Çünkü bilemiz ki olgan şeylerini. Onun için Kırım'da yaşayan yaşlar, onlar biraz başkaca baka bu durumlara, bu biraz siyasetçiler hep özlerini gösteriyorlar. Çünkü bu Kırım problemasına gelgende bir Kırım Tatar, bir Müslüman bir siyasetçidir. Çünkü halkımızın problemaları var ve bu problemaları çözmek için bir yol aray. Ve hiçbir bölümlük yok çünkü her bir insan hatta olsa da Kırım Müslümanlara bu Tatarlara yardım etmeye çalışsa, ondan fayda gelse bek yaxşıdır men. Server ağa, men sizge böyle sualını bermege isterim. Şimdi göremiz trassaga, yolga birçok Kırım Tatar esli başlı adamlara, tahartları çıkalar ve her şey eski Kırım'da yaşayan Server ağa Karametov'nun çıkışından başlandı. Bu şahsi benim fikrim, siz menin razı olmayı bilirsiniz. Sizce siz aslında bu sonki represiyalar dalgasına nasıl kıymet kesesiniz, nasıl izahat verebilirsiniz? Sizce ne için bu şimdi böyle tendensiya yürü, çok insanlar çıkmaya başladılar? Aslında bu hükümetin siyaseti umumi Müslümanlara karşı olan siyasetinin sınırlarına çıkmay. Onun için Kırım Tatarlar Müslüman olarak bu siyasetin o üstünde
duya bilirler. Ve yana aytmak istedim, Kırım Müslümanları korkmağa bozdurganlar. Onlar öz narazılığını gösteriyorlar. Ve bizim halkımızda bu silahlı bir şey yapmak için hiçbir zaman biz kullanmadık. Onun için bu bir forma, bu protestler yapmak için bu aksiyalar, piketler bu silahsız bir forma. Onun için başka bir instrument degen şey bizim elimizde yok. Onun için Kırım Müslümanları çıkıp o pozisiyasını gösteriyorlar. Bizim halktan gayrı bizim halkımızı bir yaxşı bilmey. Ve biz terörist olmadığımızı, cinayetçi olmadığımızı bir sıkıntıdan yaxşı bilmey. Bizim kartlarımız, bizim yaşlarımız. Onun için bu fikirlerini bütün dünyaya yaymak için bu halk çıkar bu aksiyalarga. Maşallah, çok sağ olunuz ve aslında bu hem de Kiev'de olganlarını ruhlandıra hem de birinciden Kırım'da bulunganlarını, çıkmaganlarını ruhlandıra. Çünkü insanlar daha çok çıkıp başlayırlar. Mına milli hareket hakkında söz yürütken vakitte sizce milli hareket şimdi Kırım'da ne kadar faal ve ne kadar daha çok insanında celp etiliyor? Siz görüyorsunuz mu bunu, bu milli hareketini? Aslında ben misal için halkımın hareketleri ya da dini hareketler de olmuyor. Çünkü biz Kırım Tatarlar, Kırım Müslümanlar bütün İslam ümmetinin parçası olarak özümüzü duyamız. Ve hatırlasak altın devir vaktlarında Kırım Müslümanları büyük bir derecelerge vargan. Onun için ben bu şeylerini ayırmayıp bu yol bir da Kırım Müslümanların yolu İslam dinine göre inkişafını koruyorum ve bu durumdayım. Sağ olunuz ve sohbetimizin yakınlarken demin böyle siz Kırım Tatar gençlerini temsil etken insansınız ve çok faal olgan insansınız. Sizce bugün Kırım Tatar halkımızga ne gerek? Var mı yetişmegen şey? Belki de her şey yetişiyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Buna bizni bugün ayakta tutacak ne olabilir? Aslında birlik hakkında çok bir şey aytılgan edi evvelsi ve Kırım her daim aytılar ama bu birlik bu anahtar. Birlik olması için çok iş yapmak gerek, çalışmak. Çağımızda bizlerini tutkan bu dinimiz Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyura. İnna Allaha ma'as. Hakikaten Allah beraberdir. Ama sen evde oturup bir tutup olganda o kapatı bu benim işim değil deyip bu sabır değil. Sabır bu kureş meydanına çıkıp gerek hareketler yapıp o meydanda zorluk olgan son sabır etmege. Onun için bizlerini Allah'ın ayakta tutar ve Allah Teala gene de ayet-i kerimde öyle buyurar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kıyıncıktan son inşallah yengillik gelecek. Ve en karanlık, gecenin en karanlık parçası bu atkan o günde. Onun için inşallah bu zulümün de bir aydınlığı olacak. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz. Biz de elbette ki buna aslında umut değil de eminmiz böyle olacağına. Çünkü eninde sonunda her şey yaxşı ola Allah'ın iradesinden. Sağ olunuz. Bu şimdi biz ile Skype vasıtasıyla eski Kırım'dan vatandaşımız Serveraga Çolakçı'ya bağlangan edi ve aytkanına göre aslında o'zini tutmak ve silahlı metodlarga ilişmemek ve milli hareketimizin olğanı gibi devam ettirmek bu da bir istidattır. Aslında içinde olğan nefiske yenilmemek bu da elbette ki istidat şahsi benim düşünceme göre. Ve programımızga endi bir kaç dakika kalar ekende yekunlenmesine men de Ukrayna haberlerini geçmek istedim. İki taraflama da fikirlerini dinledik. Kiev yaşlarının ve Kırım yaşlarının ve görgenizge göre aziz dostlarım onlar biri ile münasebetlerini yürütüp, sohbetleşip kene de Kırımga
hareket ettiler. Bazıları yaşlarının inkişaf etmesine ve bu inkişaflar yardımıyla Kırım'ı mükemmelleştirmesine, diğerleri ise anda narazılıklarga çıkıp Kırım'ın azat edilmesine. Elbette ki her birimizin maksadı bu Kırım'ın azat edilmesi ve halkımızga karşı represiyaların yekunlenmesi, lakin herkes öz elinden kelgenini yapıp özünün şahsi metodlarını kullanmakta. Biz ise geçimiz Ukrayna haberlerine Kiev'nin Svятошинsk mahkemesi OUN lideri Mikhail Kakhanovskiyge sınırlanıp usulunu belgiledi. Politsiya sabadan küçünen mahkeme binasını boşalttı. Silahlı kuvvetlerinin xadimleri OUN hareketinin tarafdarlarına karşı koz kesici gaz ve kuch kullanganlar. Kakhanovskiy'nin tarafdarları onu azat etmege talap ettiler. Gecesi ise faaliyet mahkeme binasını zapt etip barikadalar yerleştirdi. Sabadan silahlı ucum başlandı ve tafsiyatlıca bu haqda levhamızda seyredebiliriz. Игорем Егит Веселя, Украина баш прокурорының білдіргеніне көре, бөлет ақымынан рух новых сил фирқасының лидері Украинада Девлет Авдарловны азырлай екен. Луценко Эмин Саакашвили Одесса вилаятының ел басшысы олғанына вақыт. Саме вони з нарізною, в тому числі зброєю, охороняють Саакашвілі, перебувають у таборі і планують цей силовий переворот. Це не пройде. Ні українські громадяни, ні тим більше заїжджі гастролери. Украина миграцион қызметі баш прокурор хатырлаған Гурджистан ватандашлары сүргін етіп башлады. Учу енді ватанына yol алды. Бір ақында мұхбірлерімізге Юрий Луценконың матбуат катибі Лариса Сарган тариф етті. Людину, яку видворили, у неї був термін 10 років засудження. То це яка людина? І за що вона була засуджена? Чи можна сказати, що вона діяч культури? Ні, звичайно. Михаил Саакашвилинің савдашы Давид Сакбаралидзе айтқанына көре, сүргін етілген инсанлар Саакашвилинен берабер яңы Украинаны құрмаға келген. За тяжелое уголовное, особо тяжелое уголовное преступление, за попытку или подготовку государственного переворота, Юрий Витальевич Луценко применяет депортацию. Не допросив даже ни одного из них, взяли и депортировали. Это стыдно, я думаю, это стыдно. Это очень низко, это мафиозный поступок, но это ни в коем образом не остановит тот процесс или не поменяет мнение украинцев о Порошенко и его окружении. Хакимиятының интиқамы более шекілде Саакашвили баш прокурорының биянатыны изатлады. О айтқанына көре юқары шура аугунде олған фаалер уджум етмеге дегілді олардың талапларыны еріне кетірмеге чағыра екен. Саакашвили Эмин, оны Гурджистанда башлатылған жинайы дава бойынша ватанына yolacak олалар. Я у них застрял в горле. Они хотят депортировать меня, экстрадировать грузинскому русскому олигарху Иванишвили, который поручил это задание от Владимира Путина. Об этом Путин заявлял неоднократно публично. Об этом Медведев заявлял неоднократно публично. Против меня в Грузии дело возбудили только после того, как я приехал, стал на Майдане тут. Гурджистанның сабық президенті яқын вақытта юқары шура аугунде наразылық көстергенлерге қошылмаға ишандыра. Айтқанына көре анда текленген чадырда яшажақ екен. Риана Алиева, Людмила Гарпинич, Дарина Иванютенко, Заман, АТР. Şu sırada Mikhail Saakashvili'nin takımı Arbi Devlet avdarmasını hazırlay. Bu haqda Ukrayna baş prokurori Yuriy Lutsenko bildirdi. Prokurorning aytganına göre Saakashvili Odessa viloyatida yo'lboshchilik etgani vaqt 20 Gurjistanlığa Ukrainada yaşamak için ruxsatlar resmiylashtirgan. Şimdi ular Saakashvili'nin muhafizlari olay ekanlar. Lutsenko ular devlet avdarmasını hazırlay deb aytdi. Саме вони з нарізною, в тому числі зброєю, охороняють Саакашвілі, перебувають у таборі і планують цей силовий переворот. Це не пройде. Ні українські громадяни, ні тим більше заїжджі гастролери, які останнім часом люб'язно користуються літаками МВС для того, щоб поїхати додому, в порядку примусової депортації, не зможуть нав'язати волю українській державі. Bunun beraber Lutsenko'nun aytqanına göre Saakashvilini Ukraynadan sürgün etmek mümkündür. Çünkü devlet migratsion hizmeti ona kaçak statusunu vermege red etti. Saakashvili prokurorunun beyanatına cevap vermege ışandırdı.
Biz ise yazıq kendi programımızı yekunlayımız aziz dostlarım. Saat 7:53 dakika geçe. Bugün bizim yayınımız devamında biz Kırım Tatar gençlerim meselesini koterdik ve müzakere ettik. Ve men böyle programımdan neticeni son olarak çıkarmağa istedim. Elbette ki mında kıtada esas Ukrayna'da ve Yarımada'da o represiyalar altında yaşlılar kendi hareketlerini yaparlar, devam ederler. Mında mesele sadece cesaretlikte ve cesurlukta ve benim düşünceme göre mında en anda birimiz elinden gelgenini yapmağa tırışa, kimi medeniyette, iktisadiyatta, kimi siyasette, kimi milli harekette. Aslında birimizin hareketi şimdi benim düşünceme göre milli harekettir ve Server Ağaçolakçık çok güzel bir şeyini kaydetti. Endi 3 yıl evvel yıl devamında bir Kırım Tatarı siyasette. Biz ise programımızga devam edeceğimiz yarın sabah elbette ki ve şimdi ATR telekanalının yayınına Mavile Muhtarova Zaman Informasyon Programması ile devam etti. Sonra sizin dikkatınızga canlı yayında kenede sonki meseleler müzakere edilecektir. Kırım ATR'de ayrılmamız.